Čuveni je rečnik žargona Dragoslava Andrića koji je svoje prvo izdanje imao davne 1976. godine, kada je u književnoj i kulturnoj javnosti onoga doba to bio istinski događaj. Osim radova Ranka Bugarskog, nije bilo savremenije verzije ovog rečnika, sve dok se 2012. nije pojavio rečnik srpskog žargona Borivoja Gerzića, koji je već bio objavio englesko-srpski rečnik fraza i idioma i rečnik anglo-američkog slenga kao svojevrsnu prethodnicu. U saradnji sa lingvistom Pavlom Ćosićem i izdavačkom kućom Kornet, pisac i prevodilac Borivoj Gerzić objavio je protekle godine obnovljeno izdanje ovog rečnika sa više od 500 novih reči. Gerzićev rečnik žargonizama i kolokvijalizama u srpskom jeziku zapravo je po mom sudu najbolji rečnik tog tipa leksike koji smo mi kada imali u srbistici. I u prilog ovome svome sudu moram navesti da za razliku od prethodnih brojnih rečnika žargonizama, po prvi put u jednom ovakvom izdanju imamo sve žargonizme i sve kolokvijalizme propričene konkretnim primjerima koji su ekserpirani iz različitih oblika srpske kulture, što ovom rečniku daje osim lingvistički jednu kulturološku vrednost. Naime, vrlo lepo sada možemo vidjeti koji su to kulturni izvori u okvirima kojih se može ostvariti leksika koju ste vi s pravom označili kao vrlo često žigosano kao manje vrednu ili manje značajnu za jednu kulturu. Međutim, ta vrsta transfera iz subkulture u kulturu, bilo da je u pitanju književnost, pop muzika, rock muzika, hip-hop ili neki drugi oblik savremene kulture, govori o tome da žargonizmi zapravo proširuju polje svoga delovanja i na neki način predstavljaju most između onoga što je kolokvijalni jezik ili žargon omladinski ili kako god da ga nazovemo i onoga što je zapravo za nas kulturološki najvažnije, a to je standardni jezik. I drugi recenzent ovoga rečnika, moja uvažena koleginica Rajna Dragićević, vrlo lepo je primetila da zapravo upravo ova leksika, a dobro je što je u novom izdanju u žargonizme dodata i ta odrednica kolokvijalizmi, jer je vrlo teško odrediti jasne granice između ta dva sloja, da upravo dakle, ta leksika predstavlja stilske rezervoare za popunu standardnog jezika. Tog trenutka mi zapravo ulazimo u sferu razmišljanja o tome kako su granice između nečega što se obično grubo određuje kao subkultura i onoga što se određuje kao visoka kultura veoma tanki i na nivou književnosti i na nivou samoga jezika i na nivou svih drugih delovanja i oblika jedne moderne kulture. Ovoga puta mi zaista imamo sreću da sve to možemo dokumentovati na vrlo konkretnim primjerima koji ne podrazumevaju samo današnji trenutak, nego imaju jednu, kako kažem, dijahroničku dimenziju i po prvi put zaista možemo reći da je svaki primjer dokumentovan, da je naveden u kontekstu koji dovoljno dobro pokazuje i njegovo značenje i njegovu stilsku vrednost. Meni je pri tome, moram i to dodati, jako drago što je ovo prošireno, dopunjeno, a sada i akcentovano izdanje i prvo izdanje koje je ćiriličko, što će reći da je novi izdavač osjetio potrebu i da je ono što je kod prethodno bilo na latinici sada dato na ćirilici, što daje možda neku dodatnu notu ovom izdanju, ali u svakom slučaju po prvi put imamo zaista jedno sveobuhvatno izdanje koje će, ja mislim, u punoj meri zadovoljiti potrebe ne samo srbista, odnosno lingvista, nego i svih onih drugih koje žargon zanima, kao što znamo od psihologa preko sociologa, antropologa i mnogih drugih. Ja svojim studentima uvijek preporučujem upravo Gerzićev rečnik kao prvi rečnik kada je u pitanju žargonska i kolokvijalna leksika. To ne znači naravno da i prethodni rečnici nemaju svoju vrednost i svoju važnost u istorijatu razvoja ove ideje o leksikografskom popisivanju i obradi ove leksike, ali je, čini mi se, upravo polje prevoda više nego važno i čini mi se da naši prevodioci prvi put dobiju i strani prevodioci. Naravno, prvi put dobiju vrlo pouzdan alat, jer znamo da i srpska savremena književnost, a boga mi i evropske književnosti danas sve više zahvataju upravo iz ovog rezervoara, dakle kolokvijalnog ili žargonskog izraza. Prema tome, eto još jedne alatke u njihovoj radionici i čini mi se da je Gerzić jako dobro osjetio potrebu upravo ovu, te i njegova namera da mnogi primjeri budu ekserpirani upravo iz književnih dela ide u pravome smeru.